Double take. Double take. Hello, prolog ku play shibun jngpi suggestion biang te ku play to ki papet ya kana ka video pat matakasni nan pen jngpi kumno ba pin on headshot setting mobile jngpi ka iarap shibun bakan su on kan day headshot bet kana ba set andre kam iarap shibun kam standard ban le ka phone jngpi ru ka smooth kene ka refresh rate ru pihak ban on hi nang ba phone jngpi ka standard dale ka pet yang pelata pi at ya to pi on to ba apni kai mane kan van kumne ada kam thur game jong pil ta pile kai game ru dpi de pila ban senya kana ka pila ban on ni kini artili kana ka force 4x msaa pila ban on te kana de ka don't keep active pila ban on la ka on nganya thulu pai pila da pi on kana ka game jong pi kan lada pile kai kum to pi box pi bli biang kam sedang su kan laju mereka sedang nolakan van bila jong kan te lada pi on yang ne de kam yarap headshot de yang ne po box kramos 3 ta ter pila ban ngateng on yang ne ka no background mo scratch rompi te box pula pila ban accessibility additional setting mobile pila ban accessibility te pi de ban yang ne po text to speak mo text to speak nak just kena ka speak read pin ai kat tu kena ka pitch pin ai kat tu te pilap ai ne po accessibility ne po switch access pilap ai ne po switch access te pin on ba u ne mo switch access pilap on te u ne u shortcut ro pilap on te pin ai click setting pointer auto scan pin hab ai kum ne mo number kendai lai pilap banyu kaju kane pat kane po ru pat kane kum ju te kane ka number of scan de pilap ai chis pa sa pusan te point scan ne line ru pilap ai ka to ju chis pa sa pusan pilap pun yap te kane room ru kaju pin ai per no kane tang e7 te box ne po scanning pat pin ai red pin ai ne red mo te kane ka low range pilap ai point pa sa 0 point pa sa sau click deliver option to pin on ya kane de kane ka long put pidam ai nervous phone jumpi ka don error pilap ai vivor pilap ai nervous tingam danang bahar pulak ban kran ban pule gini dak mo ngadang duna hi te singi bha wa no mia singi wi ai te click cancel te ne po sun switch to shortcut pila ban ta chang to pila ban ai on yu ne pi hab on kan la da on mo te chun patai pi example ne pila ban ai ne open switch access mo pila ban ai kum to pet klawan to
kan này kan bạn cái chụp bạch kan lòng tôi tê hàng này rụp pin ạt cái chụp hàng này rụp pin bạn ai hàng này bỏ pin bạn click shot test hole ok này rụp pin ai cái chụp hi ok này bắt kawan pihak penting ya kan này cái touch and hole keju take down key option pihak ban touch ne posma pihak ban touch to shot test hole ne hawa pada pihak ban ai oi to scan point scan pihak ban save take kam subang shibun la pihak kai game temta pin box ngap ang ne talking back ma wajuan ran ne talking back dan ka phone ka bomlong re te pisu klik anto pin ai ne posting ne bana jrong du ne po ne pila ban klik ne po gerbas te pila ban ai hat ma kan ne pila ban ai hat ran hat custom low te klik additional mo I'm sorry perlak klik advanced setting ne touch and hold delay when typing pila ban ai ne 0.1 kene ka single tap to active pila ban on mo kene piap on klik di lebar option kene piap on po ne po available ne bil cupi je kene ka option bang on mangar pisi itu kene ka explore by touch ro piap on kene ka available mode 3 kene te pim laban on piap off kene ka available dang long range overly piaban on kene ru kum to ai mane piap ai ne first te ne te pilaban pet ma pikin pidon kam on ya kano plat tip hi tapi ko on load pada pin chu ai ne klik kini ki dot likely sai bi ne kin sai ne epo e ne mo sai to available pin sai kamu ko on load kan ai disable pada bumlong to te tangkum to perlok te pila ban ai hang ne po talking back mo pa hang ne ka on go to setting continue always te klik ini dot te pila ban ai to pila ban check hang ne kan pin sa ban ai next te box kana ka text to speech kana pihak ban on to ne po sound and vibrate ne te nga kana sound ka don hi nyu pusan kana ka touch hold delay kana pihak I shot kana klik when pointer stop pihak ban I shot hi kana ru kana ka long range mouse pointer pihak on page mi don ine clear po mobile do don ne te pihak ban update ne ru ki don ki app ba pihak update